Subling nagpahimangno ang Davao City LGU nga nagpabiling mandatory ang pagsuot og face mask sa Davao City. Aniyang report ni Jandy Esteban. Giklaro sa Davao City Police Office nga parayon ang ilahang pagsita sa mga taong wala gasuot og face mask. Kahinumduman nga sa Cebu City nagpakanaog og kamanduan ang mayor mahitungod sa dili na pagobligar sa mga tao sa pagsulob og face mask. Hinuon gipadaplin una ang pagpatuman niini. Human nga nakigstorya ang DILG sa LGU sa Cebu City nga i-hold una kini. Sanglit hisgutan pa nila mong lakang uban ang COVID-19 IATF. Dinhi sa syudad sa Davao, ginapatuman gihapon ang Executive Order number 11. Kung asa nakalatid nga bisan gitanggal na ang tanang COVID-19 restrictions, nagpabiling mandatory ang pagsuot og face mask. Gani base sa datos sa DCPO, ana-ana sa 13,200 ang naisyuhan og citation ticket tungod sa wa pagsuot og face mask. Duna pay sobra 8,000 ang wala pa magabayad sa ilang multa. Samtang sobra 4,000 ang napasakahan og kaso pinaagi sa regular filing. Ang mga Davaoenyo kaha, unsay komento sa dili na pag-require sa katawhan nga magsuot og face mask. Dili mi mo pabor ana kay kanang kwan ba kay para sa ako nang naay ko ginabatyag mo nang dili kay ko gusto nga man magpasalamuha ko sa iban nga walang face mask ba. Mao kinahanglan na gid face mask tanan. Kay para safe gid ta. Nindot man po nga natay face mask para depensa po sa atong lawas. Basig makisalamuha ta sa mga tao nga nay sakit. Takdan pa ta. Ug sa kuan good kuan para sa mga kuan nang bukat kayo nya kuan magmas kuan kasay sa ilong. Singot kayo. Daan ang giingon sa Davao City COVID-19 Task Force nga bisan pa man nga dili kaayo daghan ang COVID-19 cases sa syudad, apan kinahanglan gihapon ang pagsuot og face mask kay makapugong kini sa pagkatag sa virus. Hinuon, karon misaka ang positivity rate sa dakbayan. Many months atong prior to pagsaka sa atong cases is below kita sa below 5% 5%. positivity rate. So far, average ta sa 13% positivity rate. Yes, taas siya, but for 1 week, 2 weeks now, murag nag-average magud ta, nagplateau ta na yung ana lang atong cases. Gipahinumdum sa DILG nga anaa pa sa State of National Health Emergency ang nasod. Rason nga dili daw angay magkumpiyansa ug mamahimong matinumanon sa health protocols. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.